Ikaze nanone kuri Mountain News 24. Uyu mugoroba tugiye kubagezaho amakuru arambuye yagiye avugwa hirya no hino ndetse yandikwa mu binyamakuru hirya no hino. Tugiye gutangira kuri iyi nkuru ivuga ko Donald Trump yananiwe kwiyumanganya kubera ubwiza bwa Minisitiri w'Intebe w'Ubutaliyani akamutera imitoma mu nama mpuzamahanga. Turababwira kandi ko ubuzima bwa General Bunyoni buri kuzamba kurushaho. Uyu nguyu ni umujenerali w'i Burundi ufunze kugeza aka kanya. Turasoreza kandi ku nkuru y'uko RDC cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa AFC M23 bemeranyije guhagarika imirwano. Reka rero aya makuru tuyavuge mu buryo burambuye. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yateje impaka nyuma yo kubwira Minisitiri w'Intebe w'Ubutaliyani Giorgia Meloni ko ari mwiza mu ruhame. Ibi Trump yabivugiye mu nama mpuzamahanga kuri Gaza yaberaga mu Misiri, yahuje abayobozi bagera kuri 30 baturutse hirya no hino ku isi. Ubwo yagezaga ijambo ku bitabiriye inama, Trump yageze hagati ahagarika ijambo rye, arahindukira areba Meloni aravuga ati uri mwiza. Yagize ati rero ntacyo bigutwaye kwitwa ko uri mwiza, sibyo? Kuko uri mwiza cyane rwose. Trump yakomeje gushima Meloni, agaragaza ko ari umunyapolitiki ukunzwe cyane mu Butaliyani. Yagize ati mu Butaliyani barakubaha kandi uri umunyapolitiki ukomeye cyane. Perezida Trump yemeje ko aya magambo ashobora guteza ibibazo, agira ati ntabwo nemerewe kubivuga kuko akenshi muri Amerika kuvuga umugore ko ari mwiza bishobora kurangiza umwuga wawe wa politiki, ariko ndemera gufata aya mahirwe. Ni umugore mwiza kandi ukiri mutoya. Kuba Meloni yari umugore wenyine mu bayobozi baraho byagereranyijwe n'ubusumbane mu buyobozi mpuzamahanga. Abantu bahise batangira kwibaza kuri aya magambo ya Trump, ndetse bamwe bavuga ko ari ivangura rishingiye ku gitsina muri politiki. Indi nkuru ni uko ubuzima bwa General Alain Guillaume Bunyoni wabaye Minisitiri w'Intebe w'u Burundi kuva 2020 kugeza 2022 bukomeje kuzamba nubwo ari guhabwa ubuvuzi bwihariye mu bitaro bikuru bya Gitega. General Bunyoni wakatiwe igifungo cya burundu nyuma yo guhamwa n'ibyaha birimo kugambirira kugirira nabi Perezida Evariste Ndayishimiye, yakuwe muri gereza ya Gitega kuwa 9 Ukwakira ajyanwa muri ibi bitaro. Icyemezo cyo gukora General Bunyoni mu cyumba yari yafungiwemo wenyine cyafashwe nyuma yaho abaharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu bagaragaje ko ubuzima bwe bwo mu mutwe bwahungabanye bigera naho ajya yumva abantu akihisha munsi y'igitanda. Intumwa z'umukuru w'igihugu zoherejwe muri gereza ya Gitega kugira ngo zikurikirane ikibazo cya Bunyoni zatunguwe n'ubuzima zamusanzemo, kuko ntiyavugaga neza, ntiyarebaga neza, ntiyumvaga neza kandi akenshi ntiyabyemeraga. Umwe mu bamenye iki kibazo yatangaje ko Bunyoni ari kuvurizwa mu ndembe kandi ko yahawe itsinda ry'abaganga n'abaforomo bita ku buzima bwe, ariko hafi aho hakaba hari abapolisi n'abakozi b'urwego rw'iperereza SNL bamucunga. Umuganga ukorera mu bitaro bya Gitega yatangarije urubuga SOS Media ko Bunyoni ataragarura ubwenge kandi ko bitewe nuko ikibazo kiri kurushaho gukomera. Tariki ya 12 Ukwakira yohererejwe n'abimenyereza umwuga wo kuvura baturutse Bujumbura, ariko nta mpinduka zigaragara. Ati ari gupfa, hari ibyago byinshi by'uko hatazasubira muri gereza ari muzima. Ibyo ari kunyuramo n'umwanzi wawe ukomeye ntushobora kubimwifuriza. Bunyoni yakuwe mu mwanya wa Minisitiri w'Intebe muri Nzeri 2022 ubwo Perezida Ndayishimiye yaramaze iminsi amuteguza ko bazahangana. Yatawe muri yombi muri Mata 2023 nyuma y'igihe gito yihishe imbere mu gihugu. Mu Gushyingo 2023 urukiko rw'ikirenga rwamukatiye igifungo cya burundu, yarajuriye, ariko muri Kamena 2024 urukiko rwashimangiye iki gihano. Indi nkuru tugiye gusorezaho nuko Leta ya Kongo yemeranyijwe n'umutwe witwaje intwaro wa M23 n'amasezerano impande zombi zashyizeho umukono i Doha muri Qatar mu rwego rwo kurangiza ibibazo by'umutekano muke biri mu burasirazuba bwa Kongo. Bimwe mu by'impande zombi zemeranyijwe no guhagarika imirwano, uko hagomba gushyirwaho urwego rushinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ryo guhagarika imirwano.
uru rwego ruzaba rugizwe n'umubare ungana w'abahagarariye leta ya RDC na M23 ndetse n'indorerezi zo mu muryango wa Afurika yunze ubumwe, leta ya Qatar, leta zunze ubumwe za Amerika n'umuryango w'akarere k'ibiyaga bigari. Mbere hari hatanzwe igitekerezo cy'uko ingabo zari mu butumwa bw'amahoro mu muryango w'abibumbye muri Congo MONUSCO arizo zagenzura iyubahirizwa ry'aka gahenge, ariko M23 yarabyanze igaragaza ko zibogama kuko zigeze kuyirwanya zifatanyije n'iza Congo. Leta ya Congo na M23 byemeranyije ko bizajya bihinzira abagize urwo rwego kugira ngo basuzume cyangwa bakore iperereza ku birego byo kurenga ku gahenge, kandi ko buri cyumweru ruzajya rukora raporo ku ntambwe iri guterwa cyangwa se imbogamizi zigaragara. Impande zombi zemeranyije kandi ko MONUSCO igomba kugira uruhare mu ikurikirana ry'ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ajyanye no guhagarika imirwano nk'uko Umuseke wabitangaje. Biteganyijwe ko inama ya mbere y'uru rwego izaba bitarenze iminsi 7 uhereye umunsi ruzashyirirwaho kugira ngo itegure imirimo yayo izakurikiraho. Umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yavuze ko hatewe intambwe ishimishije. Ati kera kabaye leta ya Kinshasa yasinye amasezerano ashyiraho urwego rugenzura iyubahirizwa ry'agahenge. Iyi ni intambwe ikomeye, twizeye ko aya masezerano azahagarika ibitero byisubira ihuriro ry'ingabo za Kinshasa rigaba ku baturage b'abasivili.